amakuru ava muri ibyo bice nuko uyu munsi bari biteguye kuba bagaba igitero gikomeye kuri M23 urumva cyangwa kuwa mbere nese ugira ngo ubwo babyiteguye cyangwa babikoze. Generali Masunzu yategetse ko ngo Minembwe ifatwa akabona ikibuga cyo gukoresha aho yihanije abarundi ku buryo bukomeye ati mwa barundi mwe muri kwataka gake cyane. Ni ukuvuga ngo bari bapanze kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ngira ngo wabonye yuko Nzibira hazindutse imirwano n'intambara ikomeye cyane. Nzibira nibazindutse imirwano sitekereza yuko M23 iri kurwana abandi irwana iri huro rigata Kinshasa n'ubundi muri rusange. Yaremeye gutanga umutekano kuri iki kirombe ngo nikizagira ikibazo cy'inyeshyamba. Kumva abashinwa bagiye kuguza babizi neza yuko hari inyeshyamba zikurwana no mu Burasirazuba ariko abizeza yuko nta kibazo cy'intambara kizahabera ku kirombe cya M23 icyo kirombe yaragifashe. Gusa M23 nayo ikikoze niki imaze koherezamo abandi basirikare benshi cyane hano gakavumu bajya gusova abari bahari kugira ngo basubize inyuma y'urugeta Kinshasa n'ubundi nkuko bari babikoze mu masaha ya kare ya mu gitondo. Amakuru avuga nandi uri vugira ubusa ku musozi. Yego kuvuga ngo nimba nabibwiye n'umuntu umwe babiri batatu kugera ku bantu 10 bambwiye ngo Masunzu yakoze operation aba barundi no kuvuga ngo bafatiwe runini na Side Kivu. Yego Side Kivu niguma mu maboko ya M23 hari amahirwe menshi cyane yuko Burundi buzabihuriramo n'ikibazo gikomeye cyane. Masunzu yaje baravuga ati reka tumwemeze basi tumuhisomo atazongera kugera gute gupanga izo operation zo kuza kutugabaho ibitero. Bajya kwataka M23 muri Minembwe bakayifata bamara kuyifata noneho nawo katabona ikibuga kiwe ndetse n'abarundi bakabona inzira banyuramo gusa ndavuga yuko ibintu bitari bwaze kumushobokera. Impamvu bitaramushobokera ni iyihe? Y'abanyamurenge akorwa muri za Masisi na za Minembwe. Oya no muri Warikarere gakora operation zijyayo no muri Goma ugenda ubona ibitero bimwe na bimwe bigabwayo. Nzi muri Tanzania bakomeje gukora navuga amabara ariko bikanavuga ko na internet ngo yamaze gucika. Ubwo bamwe bati ko bivuga ko muri iyi mirwano iyo muri iki gihe cy'amatora abantu 700 aribo bamaze kuhagwa. Ate sibyo ngibyo noneho biri kuva he biri kubarurwa nande biri kugenda gute? Ubwirwa niki kandi ndabivuga ndaza nkabivuga umuntu akaburana. Uwo ndebye akabona akavuga ngo wowe uri kubeshya ngo ngibiki nibiki. Ariko ngewe akenshi ushobora gusanga izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunze zacu turagarutse muri update zitandukanye nkuko twabasezeranyije ko tugaruka muri update zikurikira aho ngiye kugaruka kuri FRDC bwana Irene aho nabonye ngo Rukole na Kazinga FRDC ngo bamaze kwitegura bambariye urugamba. Icyambere bazanye abasirikare benshi biriwe boza imbunda ngo bamaze no kujenga imbunda. Yego amakuru ava muri ibyo bice nuko uyu munsi bari biteguye kuba bagaba igitero gikomeye kuri M23 urumva cyangwa kuwa mbere. Nese ugira ngo ubwo babyiteguye cyangwa babikoze. Ibyo bari biteguye biri kuvuga yuko biteguye kugaba ibitero kuri M23 gusa hari n'abaciye ruhinga bajya kugaba ibitero. Nago nukuvuga ngo nimba amakuru twaje mu kanya se nago bayumvaga. Yego ariko bari banatangaje ubwo ni coalition mvuga ko ngo irataka ku buryo bukomeye M23 na kamikazi. Ariko icyabayeho ngo habyutse igihu ku buryo babuze uko bataka. Igihu ni bya bikirere nyine kinagarikiza. Bya bindi biza bigapfuka ikirere. Yego ikirere nago kiri kugaragara neza nyine. Yego no kuvuga ngo aba bagabo nago bo nakubanga aba bagabo sori gato nago bo bari gushaka nago nakubwira ko sinzi impamvu nimba utumvishe neza ibintu nari nkubwiye bo nago bari kwitegura kugaba ibitero ahubwo batangiye kugaba ibitero cyukoze izi no operation zapanzwe kuva ejo nejo bundi mu minsi yashize nyine bapanga operation zo kugira gute kugaba ibitero kuri M23 kugira ngo bagere gute bayikore hano ngamo Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibice ni kuvuga ngo bari bapanze kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye.
ngira ngo wabonye yuko nzibira hazindutse imirwano n'intambara ikomeye cyane. Nzibira niba hazindutse imirwano sitekereza yuko M23 iri kurwana abandi irwana iri huro ryata Kinshasa n'ubundi muri rusange. Yego. Rwango iri kurwana ni FARDC n'ubundi nago FARDC kuba waruvuze ngo FARDC iri gupanga operation zo kugaba ibitero kuri M23. Yego iri kubipanga ariko se yagupanga ibitero kugaba ibitero kuri M23 ugira ngo itabipanganye na FDNB. Ni coalition niyo mpamvu yego. No kuvuga ngo nimba twumvisha ibitero biri muri Nzibira ari ibya FDNB na Wazalendo na Blackwater. Yego. Bivuze yuko ibyo bitero ibyo bintu bari bapanze umupango bari bagize batangiye kushyira mu bikorwa ahubwo igihe cy'igihu cyababereye kibi ikirere cyababereye ikibazo nibagabe ibitero ahantu hose bari bapanze. Nicyo kibazo cyabayemo kuzigeza ubwo ngo ariko biri kugaragara yuko harimo ibitero byinshi cyane muri hano ngaha muri Sud Kivu cyane n'ubundi muri Goma byumvikanye ko mu kanya hafi na Goma hagiye haturitse igisasu. Yego. Ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigize na Kivu y'Amajyepfo. Reka tuvuge gato kuri Nzibira. Ayo makuru ntabwo twagarutseho mu kanya kashize cyane. Yego. Nzibira no kuvanga abarwanyi ba leta ku munsi wejo mwumvisha amakuru yuko bahakejeje icyatandatu nyuma bageza abandi 200 babaye 18 bahageze intwaro z'urugamba muri iki gitondo bahageje n'abandi basirikare. Bageje abandi basirikare baje kugira gute kurwanya M23 no kuvuga ngo ubundi ihura giye ta Kinshasa. Ryari rifite amasezerano kuba ikirombe cyatwagize amayiningi kiri hano ngaha. Ni cyari kiri mu maboko y'abashinwa. Cyari kirombe cy'abashinwa. Yego. Tshisekedi yari afitanye amasezerano kuba ntago ari kuza gukora mu gihugu cyiwe badafitanye amasezerano n'abashinwa. Tshisekedi wiwe afite ikibazo cyuko yari yaremeye gutanga umutekano kuri iki kirombe ngo nikizagira ikibazo cy'inyeshyamba. Kumva abashinwa bagiye kuguza babizi neza yuko hari inyeshyamba zikurwana no mu Burasirazuba. Ariko abizeza yuko nta kibazo cy'intambara kizahabera ku kirombe cyabo. M23 icyo kirombe yaragifashe. Yego. Ibi anyine agace kose karimo icyo kirombe kari mu maboko ya M23. Tshisekedi wa afite ikibazo niyo mpamvu ari gukomeza kohereza abasirikare benshi cyane kugira ngo baze kugira gute kurwanya M23 bakure mu kirombe kugira ngo amasezerano yagiranye n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'abashoramari bere no ngaha ayasohoze nyine ayishyire mu bikorwa nyine nk'ibyo bumvikanye n'ubundi. Yego. Nicyo kintu kiri kubera hano ngaha kabiri niyo mpamvu yakomeje kugenda hohereza abasirikare benshi cyane akavamo bagiye bavamo bakajya kwataka n'ubundi bice bigiye bitandukanye byiza no ngaha Sud Kivu. Hari abagiye kwataka Kavumu nabikubwiye kare hari n'ubundi mirwanira cyakomeje kugeza isadore yuko abatarama bakomeje kumbwira mu kanya yuko bakomeje kugenda basuje inyuma M23. Ego nakubwira ko ari mu birometero 3 bambwiye ko ari mu birometero 2 ubu ngubu bari kurwanira. Amasaso bakomeje kuyumva begera cyane. Gusa M23 nayo ikikoze niki imaze koherezamo abandi basirikare benshi cyane hano ngaha Kavumu bajya gusova abari bahari kugira ngo basuze inyuma y'urugero Kinshasa n'ubundi nkuko bari babikoze mu masaha ya kare ya mu gitondo. Kubera yuko mu gitondo bari batatse barwanira mu kilometero 23 irabahanganya ibasubiza inyuma bagera mu birometero 3 kugeza ubu ngubu biri kuvugwa yuko ihora giye ta Kinshasa ryari yabashije imbaraga rikabasubiza inyuma gusa M23 nayo yashizemo izindi imbaraga nyinshi cyane bari kurwana no kubasubiza inyuma bo basubiza za kata. None se Irene ko mu makuru hari ariko mbona na Generali Masunzu yategetse ko ngo Minembwe ifatwa akabona ikibuga cyo gukoresha aho yihanije abarundi ku buryo bukomeye ati mwabarundi mwe muri kwataka gake cyane ati kandi ndashaka ko mukora ku buryo bukomeye cyane ku buryo iki kibuga tugomba kukigarurira nanjye nkabona ikibuga cyo gukoresha muri make ni nko kwiyandiza abarundi ati mugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo iby'umuvuduko wanyu mukeya ntabyo nshaka. Ndagaruka kuri Masunzu mu kanya gato cyane mvuga ni nandi mabara yakoze. Ni ukuvuga ngo uyu General Masunzu iyi Minembwe wagira ngo barayimutumye. Wajya barayimutumye pe. Masunzu ibintu akomeje gukora hano ngaha muri Minembwe ugira ngo saba General babiri bamaze kugera gufungwa. Yego. Hari abafunzwe hari n'uwapfuye nejo undi ari wapfuye. Bivugwa ko ngo bashobora kuba ari nawe wabikoze operation nanone. Noya ni Masunzu wakoze operation. Nta nubwo ari bivugwa. Ni ukuvuga ngo ngiye mpamvu bimushinje. Oya biravuga kuko nese ntago wabimenye. Ari abakomeje amakuru buriya amakuru avugwa. Nandi urivugira ubusa ku musozi. Yego. Kuvuga ngo nimba nabibwiwe n'umuntu umwe babiri batatu kugera ku bantu 10 bambwiye ngo Masunzu yakoze operation nkabibona ku mbuga ngurukana bumenyi bitangaza amakuru bikabyandikaho bisobanuye neza yuko nyine birashoboka cyane wenda tushobora nago wabyemeza 100% gusabiha nka 80% yuko ari wabikoze. Masunzu yakomeje kugenda agaragaza yuko nawe ashaka ikibuga cyo kurwaniramo hano ngaha muri Sud Kivu kandi no mpamvu ari kuvuga ngo bafate iyi Minembwe. Aba barundi mpamvu ari kubategeka cyane urayizi se aba barundi no kuvuga ngo bafatiwe runini na Sud Kivu. Yego. Sud Kivu niguma mu maboko ya M23
hari amahirwe menshi cyane y'uko Burundi buzabihuriramo n'ikibazo gikomeye cyane bazahuriramo n'imbwa yiruka numva ariko babivuga abanyarwanda rwego ngo Sud Kivu ni M23 niramuka ifashe Uvira bizaba ikibazo gikomeye cyane rero Masunzu ari kubabwira yuko bagomba kubahera mu mizi navuga yuko ari mu mizi kwa nibarahera Minembwe batake bakubiteza Katogota Kamanyora he hose bakuremo M23 kugira ngo bagumane Sud Kivu bigire noneho Burundi nabwo bubona amahirwe menshi cyane yo kuba bwabo bufite umutekano akaba niyo Masunzu nakabishakira amahirwe yiwe yo kuba afite ikibuga kiwe ari kurwaniramo muri ari kwica bene wabo ariko ariko no kuvuga ngo uyu mugabo Masunzu afite navuga yuko afite ubugome afite ubugome bukomeye cyane ngira ngo hari no operation yigize gukorerwa yagambaniwe n'abarwanyi bama 23 n'ubundi na bene wabo bari kuvuga yuko batamushaka mu buzima ngira ngo barabyibuka araswa mu rutugu akajyanwa Kinshasa mu kwitabwaho n'ubundi ntago yigeze anyurwa yaragarutse aza kwataka aracyari gushaka yuko rero aba barundi bagira gute bajya kwataka M23 muri Minembwe bakayifata bamara kuyifata noneho nawo katabona ikibuga kiwe ndetse n'abarundi bakabona inzira banyuramo gusa ndavuga yuko ibintu bitari bwaze kumushobokera impamvu bitaramushobokera ni iyihe wenda duhereye reba ngira ngo uru rugamba rutangiye kera uru nyine ubireba ibyarwo reba igihe bahere barwanira kwa mama Oliva ku mabere y'inkumi bagafata Goma bamara gufata Goma bafashe Goma Hirogeta Kinshasa rivuga ngo iki icyumweru kimwe araba bayambuye M23 iratsembarara ifata Bukavu yego ibifashe Kavumu ifata n'izindi teritwari nyinshi cyane muri Sud Kivu na Kivu y'amajyaruguru ibyo bisobanuye yuko rero Hirogeta Kinshasa ritari bwaze ngo ryambure M23 bino bice none se bari bwaze bafite iki gishyashya bazanye cyo kuza gukubitamo 23 bakayikora muri Minembwe yego nta kintu gishyashya bazanye ni kuvuga ngo M23 nimba yarabatsinze cyangwa se yarabarwanyije kabatsinda bafite Hirogeta Kinshasa rifite aba basirikare ba Sadeke urabyuka ko ari basadeke arabacanshoro babanje gukurwamo nyuma M23 bose nimba yarabarwanyije kabatsinda ubu ngubu niki gishyashya bafite ushobora kuri kwibaza ngo niki gishyashya bafite icyo gihe uribuka ko M23 ifite abasirikare bake cyane yego mu minsi yashize wabonye abasirikare benshi bashoboka bamaze kugenda ba M23 yakomeje kugenda ironshinga igaragaza yuko bavuye mu myitozo y'urugamba bagiye kuza nabo kurwana ngaha mu burasirazuba M23 yagaragaje polisi M23 yagaragaje yuko ifite n'ibikoresho by'urugamba byinshi cyane bataza abantu byagiye biva mu by'ukuri M23 ifite ubushobozi kugeza ubu ngubu bwo kurwanya Hirogeta Kinshasa ikabana yanafata Kinshasa uri kwibaza ngo ni gute yafata Kinshasa yafashe Sud Kivu ifata Nord Kivu ifite abasirikare ni 7,000 abasirikare agera ku 1000 bari bake bashoboka niba ubu ngubu kugeza ubu ngubu hamaze kugaragara ko harimo abasirikare bagera mu 40,000 n'abapolisi 23 ifite uri kumva ifite ubushobozi bwo kuba yarwana igakuri Hirogeta Kinshasa mu burasirazuba bwose ikaba yakataka n'ahandi yego niba ngibi biri kugaragara ishobora kuzaha igihano Neva wenda bya Neva turi bwaze kubigarukaho nyuma gusa biri kugaragara yuko nimara ishobora gukura Hirogeta Kinshasa mu burasirazuba bwose igahana igihano kubera yuko nawe yakomeje kugenda akora ibintu bitumvikanyweho na M23 nawe ari gukomeza kugaragaza yuko aba barundi biwe aribo bari bwagwana n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero icyo nakubwira nuko kuba bari kuvuga yuko bagiye kwataka Minembwe bakayifata kuvuga nyine umunwa wubaka etaje yego umunwa wubaka etaje ntabwo biri bwavuge yuko kuba bari kuvuga ngo bagiye gufata Minembwe ariko abasirikare bayifude nibe bwagende bagata bafata Minembwe nyine uko biboneye bikubiye gake ko babikora yego nicyo nakubwiraga rero kuri ibyo bintu hari ikintu garutseho cya Masunzu mu minsi yashize ho narumvise amakuru ko ashobora kuba yararusimbutse ahubwo nkibaza n'umujenerale ararinzwe ariko nanone nkibaza ko ino M23 ayibera nk'imbogamizi cyangwa se bazi neza ko ari ugira uruhare runini mu operation y'abanyamurenge akorwa muri za Masisi na za Minembwe oya no muri Warikarere gakora operation zijyayo no muri Goma ugenda ubona ibitero bimwe na bimwe bigabwayo nawe ngo yararusimbutse mu minsi yashize no kuvuga ngo wewe navuga yuko nawe yigize nk'aba Putin kera kiri maneko navuga katuvuga gato ku Burusiya kugira ngo tubyumvisha abantu akiri maneko w'Uburusiya ko yabaye maneko igihe kirekire yego Putin akiri maneko w'Uburusiya yajyaga ajya kurwana ku rugamba rero Masunzu nawe yagiye ku rugamba nyine guhangana na M23 ari imanukira ku rugamba umusirikare wa M23 muri operation zikomeye cyane baba bakoze n'uburakari bwinshi baba bafite
bakibibona yuko Masunzu yaje baravuga ati reka tumwemeze basi tumuhe isomo atazongera kugera gute gupanga izo operasiyo zo kuza kutugabaho ibitero. Bamurashe mu rutugu no mu kaguru, yego fragment niho zafashe. Mu kuba fragment zarafashe mu rutugu rw'ibumoso ndakeka ariho byafashe, no mu kaguru bakamurasaho bikomeye cyane. Biraza gusobanura yuko 23 imwibikiye nawe gusa bakakubwira ko uyu nguyu nanone ati n'umujenerali ukomeye biza bigorana cyane kuba wamufatisha ati kuko ni genero ararinzwe. Nanone tujye twibuka ipeti rye, ariko nanone reka nkubwire n'abacira imwami bari bakomeye. Nese cira imwami ntabwo yarakomeye, Omega se ntabwo yarakomeye. Yego nese Masunzu nshobora kumvuga nanjye gukoresha imvugo itari nziza njye ko yaba ari igiki gituma aba basirikare bivugwa yuko batamukubita cyangwa bise batamurasa ngo bamukure ku isi nawe cyangwa bamukure ku bigo nk'abandi bose bagiye babivaho. Yego Masunzu nawe Masunzu nawe yaraswa nk'abandi cyane muri mu rugamba wese cyane ku rugamba ni nko mu kibuga baririndunda bashobora kumurasa nawe bakaba bamwemeza nkuko bikomeza kugenda bigaragara n'ubundi. Nese bajya kumufatisha bamurasa mu rutugu kugira ngo yarusimbutse rutamubonye. Shaje akunsetsa muhungu ati yarusimbutse rwamubonye. Oya yarusimbutse rwamubonye. Nta mukuru w'ikuzimu wamugana nta mukuru ariko ni nabyo nta mukuru w'ikuzimu byo pe. No kuvuga ngo nimba uvuga yuko akomeye cyane ari umujenerali utapfa gufatishwa no ari we wese ntago bisobanurega yuko nese isasu risa rireba ngo ni generali. Oya isasu rireba ngo ni colonel. Na perezida rya mucamo gisake n'umu perezida rya mucamo nyine icyo nshatse kuvuga nuko Masunzu nawe nyine atari umuntu ukomeye cyane ku buryo nyine M23 yamworohera. Bamufatishije bamwemeza nk'abandi bose. Icyo kintu biba bikomeje kugenda bigaragaza hano ngaha Masunzu ko biri kugaragara hano ngaha yaba kuri 23 yaba kuri aba batwirwaneho yaba no mu baturage ntago nta muntu umukunze kubera yuko ari ukomeje kugenda agaragaza ibintu bitari byiza agomeza kugenda yataka ndetse ashaka no kwivugana aba baturage. Cyane ngo b'abanyamurenge kuko nabonye ko ngo hari undi mu general w'umunyamurenge yongeye kwicwa kandi warabyumvise ko ino operation ari we wayipanze nanone. Masunzu apanga utu operation twinshi two kwivugana abayobozi bo muri twirwaneho baba abanyamurenge. Noneho muko bapanga utu operation two kubica washaka yuko bashiramo akaba ari ujya kuyobora iyi Minembwe. Ni nayo mpamvu yohereza abasirikare nabyo nahoze nkubwira ngo yahoze abwira aba FDN base ingabo zatutse mu ishyaka CNDD FDD no kuba yahoza abohereza no kugira ngo hapangwe harimo na operation buriya ntago abari muri operation yo kwivugana undi musirikare mu generali mukuru kugira ngo bashiremo wagire gutya aze ahite yiyorera Minembwe n'aba 23 bayikuyemo. Gusa kuba ari kwivugana aba bajenerali aba basirikare aba baturage ntago biri bwaze kuza kumugwa amahoro nawe kubera yuko n'Imana irahanarega. Yego kuko ntago nese arica yararemye. Oya ntago yaremye. Nicyo rero bisigura yuko rero abarwanyi ba 23 nabo ubwabo bari bwakomeze guproteger iyi Minembwe bagaproteger Sud Kivu ahubwo irogera takinshasa rishobora ko riri mu mazi abira. Kubera yuko 23 imaze iminsi nayo iri gupanga operation ndetse iri no gupanga uburyo kibazirinda aba barwanyi ba leta Kinshasa kubera yuko irogera takinshasa rimaze kuzengereza 23 kugezaho nyine yo kwihangana bishobora kunanirana. Yego yari yarihanganye kenshi ngira ngo urabizi bakomeje kugenda bagaba ibitero 23 ibasubiza inyuma ikongera ikituriza ikabasubiza inyuma ikongera ikituriza. No kuvuga ngo nimba abarakomeje kugenda bataka gutya biraza kuza gusobanura yuko 23 hahantu hafatiye runini haba Republika Demokarasi ya Kongo agafatira runini igihugu cy'u Burundi abo bose bari muri iyi ntambara nyine. 23 ishaka gukubita ababaza igafata hahantu bo bwabo barwanye bari kurwanira cyane nyine bashaka yuko 23 itahafata. Yego nicyo M23 iri kurwana nacyo ngaha mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ari nayo mpamvu ndi kuvuga ngo nabo bafite operation bari gupanga zo kugira gutya bagakuri origera takinshasa muri buno burasirazuba ndetse bakaba bagira gutya bakanafata n'abandi basirikare ndetse n'izindi ntwaro rega bakongera intwaro. Kuko iyo 23 ifashe sinza abasirikare
akenshi bafata n'intwaro zabo iyo ifashe agace ifata na amura yari iri muri ako gace nibyo bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara. nsa n'usoza kuri iyi ngingo aho nabonye ndetse abajensi muri Tanzania bakomeje gukora navuga amabara ariko bikanavuga ko na internet ngo yamaze gucika ahubwo bamwe bati ko bivuga ko muri iyi mirwano iyo muri iki gihe cy'amatora abantu 700 ari bo bamaze kuhagwa atese ibyo ngibyo noneho biri kuva he biri kubarurwa nande biri kugenda gute? Ariko se wowe ushishoje neza nawe uri umuntu mukuru usesengura amakuru ikoze igihe kirekire usesenguye neza ugashishoza naga kirekire cyane niba nta mwaka urashira ngo yafashwe 27 z'ukwa mbere yego nago umwaka urashira ngiye nibwo naje naribira ariko nacyo nabyo ni igihe kirekire experience y'umwaka burya experience dushaka dufata amezi 2 niyo umaze amezi 2 ukora urugamba cyangwa se ukora aya makuru ubusesenguzi umaze kumenya byinshi sibyo nimba hano ngaha muri Tanzania abajenizi bakomeje kwa guteza akakaduruvayo n'iyi mirwano uwo ninde wagiye muri abo bajenizi akajya mu ibitaro nabyo wabonye ko byatangiye kugenda byatakwa batwikiraho ibipine rwa nimba ninde wagiye kubarura abantu bapfuye ibyo si ibintu byatangaje mu Chadema yego abantu ibyo si ibintu byasohotse kuri Al Jazeera ibyo nimba byasohotse kuri Al Jazeera ase wowe urinde wo kujya kwizera Al Jazeera ukananirwa kwizera umusesengura amakuru ufite abantu bamuha amakuru bari kuri tere Al Jazeera kenshi ntabwo baba bafite abantu bagiye kuri tere bafata nabo amakuru yavuye muri iyi miryango y'ubumwe nimba abafata ayo makuru yavuye aho ngaho nabo ni abantu bafite bajya kuri tere nabo amakuru bafata na yuri ya Chadema iri hariya muri Tanzania Chadema se iri kubitangaza kubera ko nyine iri kurwanya ubutegetsi bwa Samia Suluhu yego bari kurwanya ubutegetsi ari nayo mpamvu bo bwabo bakomeje kugenda baharabika ubutegetsi bwe na mibari hari birashoboka cyane ko barapfuye cyangwa se bakaba banarenga ariko nanone birashoboka yuko badahari kubera yuko nta muntu hari wagiye kubarura abo ngabo yego hari abari kwipfiramo simfobeje yuko hari abari kwipfiramo gusa nanone watangaje yuko hapfuye abantu 700 nta gihamya bifitiye nicyo kintu navuga ariko kuko ngewe nimba ndaza nkakubwira amakuru mfite umushoferi wanjye uri muri Tanzania mfite umuntu dukominikana uri muri Tanzania ngerayo abantu tuba dukominikana kenshi cyane wabonye ko mu bushize nari ndi hari ya Zanzibar amafoto nagiye nyakwereka n'ubundi nimba mfite abantu benshi cyane bari hari muri Tanzania bashobora kuma amakuru bambwira ngo bimize gutya yego wowe umuntu runaka Al Jazeera cyangwa ikindi gitangaza amakuru kigatangaza amakuru cyakuye amakuru yego kurindi shyaka ritari kuvuga rumwe n'ishyaka ry'ubutegetsi ririho ubundi subwirwa n'iki kibyo yakubwiye ari ukuri ngiye ubwirwa n'iki kandi ndabivuga ndaza nkabivuga umuntu akaburana uwo ndebye akaburana akavuga ngo wowe uri kubeshya ngo ngibiki n'ibiki ariko ngiye akenshi ushobora gusanga ngiye uri kubivuga ari ngi ufite ukuri kurusha wa wundi hahandi wabisomye kuri Al Jazeera kuko nago uretse urajya kwizera ibintu biri muri Nigeria urugero biri muri Senegal umuntu wabitangaje ari muri Senegal ngende hano ngaha mu Rwanda sibyo mfite abantu benshi cyane bashobora kuma amakuru bari muri Tanzania urajya kwizera ibyo ngibyo usize ibyanjye nkande ariko nawe ntagategetswe kwizera ibyawe ntagategetswe kwizera ibyanjye ariko nanone yego tubigeranemo neza nawe ushobora kubivuga wenda hari nk'uruhande runaka mbogamiyeho yego akavuga ati wenda niba ari kuvuga abacadema atari kubemera yego wenda yemera uyu nese wewe ari kwizera ibyabo gute ko Chadema ari kwizera ibintu byavuzwe na Chadema sibyo kandi Chadema ari kurwanya ubutegetsi buriho abwirwa n'iki kitari kubeshyira ubutegetsi buriho ngo babuhirike ngira ikintu kiri bwatuma atekereza gutyo akizera ibye nagategetse kwizera ibyanjye nashaka reka twikomereze mu yandi makuru no kuzindi ngingo zitandukanye amakuru yaracyahari mukomeze bane natwe nahamukanya ku ngingo ikurikira izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.